Bienala umetnosti i minijature. Prva izložba koju otvaramo letnje i jesenju sezonu galerijskog programa ovde u Modernoj galeriji i imamo lepu priliku i prvu priliku da predstavimo našeg dragog gosta iz Beograda, Milana Nenezića, koji, evo, prvi put gostuje u danas u Gornjem Milanovcu i prvi put u kompletu izlaže, kako sam čuo od njega, svoj opus aktora. Nemojte se čuditi, malo je vreme zgodno za raspremanje, pa smo, eto, i mi uspeli da ovde spremimo i raspremimo ovu lepu izložbu, koja će gostovati do negdje u kraja ovog meseca u Gornjem Milanovcu. I ja zaista posebno želim da govorim Milana, koji je pre svega naš dragi gost i neko ko prvi otvara ovu sezonu jesenjih izložbi ovde kod nas u Modernoj galeriji. Nadamo se da smo ispunili očekivanja što se tiče domaćina. Ja ga pozdravljam u ime Kulturnog centra, a nešto više, naš član umetničkog savjeta, naš mladi kolega, i o izložbi i o Milanu, Miodrag Damjanić. A Miodrag, što se... Hvala. Dame i gospodo, meni je veoma drago što će otvaranje ove izložbe da protekne u opuštenoj i neformalnoj atmosferi. Ja sam razmišljao da li da govorim ili da pišem, ali ove slike zaslužuju malo više pažnje, pa sam se raspisao. Štopite mi vreme, mislim da neće biti mnogo, neće biti više od 5 minuta, tako da je. Pred nama su dela umetnika čija je aktivnost u potonjih 10 godina, pored šoka i gnušanja, izazvala i pozornost, divljenje i značajnu afirmaciju kako u našim užim, tako i širim globalnim razvojem. Pred nama su slike rađene tradicionalno, sa dominantnim motivom ljudske figure i portreta, koje na krajnje neobičan način otkrivaju očiglednosti koje previđamo i koje nam često izvuču. Pred nama je slikar koji se neretko zagleda u svoj odraz u ogledalu, pa ne zaboravi da nas pun prkosa podsjeti izvrčući lice u grotesknu masu zavrnutih kapaka i izgubljenih očiju, na fluidno, ranjivo i propadljivo naličje naše poglede. Pred nama je izložba trenutak posle Milana Nenezića. Pitamo se stoga zbog čega Nenezićeve slike izazivaju šok i gnušenje. Šta je pored otvoreno neprijatnog sadržaja koja nam bez zazore izlaže doprinjala afirmacija ovog slikara? Koje su odlike njegovog umetničkog vokabulara i slikarske sintakse? Kojoj grupi umetnika pripada i čija dela kao eho minulih uticaja odjekuju u njegovom slikarstvu? I šta na koncu znači naziv ove izložbe? Na našoj umetničkoj sceni iskužuje evidentan fenomen polarizacije i netrpeljivosti. Na jednoj strani su umetnici i kritičari verni za ostavštini istorijskih avangardi, abstrakciji, jezičkom istraživanju, lingvističkim eksperimentima u likovnom mediju, konceptualnim praksama i intermedijalnom preplitanju različitih oblika izražavanja. Na drugoj strani su umetnici i kritičari verni tradicionalnim likovnim praksama i široko shvaćenom motivu, koji zavisno od prosedea uloge u opusu umetnika poprima značaj emblema i biva izvrnut fantastičnoj preobrazbi često i do dimenzije mitskog. Na tom i takvom poprištu tavorenih neistomišljenika povremeno se dogodi kakav zanimljiv i neočekivan obrt situacije, iskrsne nekakva svojevrsna, nesravnjiva, autentična umetnička ličnost, koja svojim delovanjem za kratko ukine sukob mišljenja, pozove na prevrednovanje besmisleno polarizovanih mnjenja, jer se umetnost najpre i najposle deli na dobru i lošu, na onu visokih dometa i onu kratkog dejstva, koja može opstati kao dokument epohe, ali ne i kao garant umetnikove epohalne misije. Takvim umetnicima, pored Aleksandra Todorovića i Marka Tubića, da pomenemo samo neke, pripada i Milan Nenezić. U pitanju su umetnici verni tradicionalnom mediju i svojim motivima i mitovima, umetnici u čijem delu je, pored likovnog, prisutno i narativno, konceptualno, simboličko i subverzivno poigravanje sa ličnim i kolektivnim afektima, frustracijama, strahovima i fascinacijama. Nenezićevo slikarstvo nikoga ne ostaje ravnodušno, kako zbog zavidnog stepena tehnike, tako i zbog
zbog samih motiva i onoga što nije na prvi pogled tako jasno, pristupa, vizualizacije, ovaploćenja. Namjerno koristim ovaj pomalo zastareli termin jer je Nenezis slika plot, mesa, tkiva, telesnih fluida, slikar besramne, tvrdoglave i veoma hrabre bolje, koji spretno i smišljeno oboljuje i razotkriva da iza naše fascinacije telom često počiva sebični, voajerski interes, površno viđenje kodirano predrasudama, nesvesno da su i telo i njegove funkcije instrument projekcija političkog. Umesto toga Nenezis nam nudi sasvim drugačiji, reći ćemo subverzivni pogled na motiv tela. Telo je omotač tinjajućeg životnog jezgra po kome se utiskuju tragovi. Ono se pozleđuje, iznuruje izgradnjivanjem, izobličava poždrljivošću, sakačuje i rastače, širi i skuplja u postkoitalnom trenču. Ono je palimpsest lakih otisaka, ožiljaka, modrica, ali masa mesa i krpa kostujući vitalne funkcije mogu svakog trena biti ukinuta. Užas drugoga ništa je u poređenju sa dimenzijama pakla u koje se mogu uvesti nekontrolisani fiziološki procesi podivljene materije. Kontekst u koji Nenezis smešta aktere svojih slika je ništa manje prijatelj. Njegovi interijeri su siromašni, sredeni, ispražnjeni, u njima golotine deluje neodržano, istrošeno, često i sustavno. Umetnici sa kojima je Nenezis do sada sa razlogom i imalo laskanja upoređivani su Dominik Egon Schiele i Francis Bacon. Ja bih ga uporedio sa Mihaelom Husarom i Arnold von Reinerom. Ono što ga vezuje za prvog je tradicionalni tehnički pristup slikarstvu, estetika šoka i potreba da se kroz egzibiciju, transgresiju i aberaciju preispitaju temeljni pojmovi našeg doživljaja čoveka, njegove telesnosti i seksualnosti. Za drugog, Reinera, ga vezuje intenzivna potreba za ekspresijom kroz istraživanje tema kao što su krik, strah, smrt i menjanje svesti, u kome značajnu ulogu igraju san, bolest i upijenje. U seriji slika Trenutak posle intima aktera Nenezisovih slika postaje otvorena pozornica na kojoj se sa jedne strane sasvim ogoljeno iskazuje uticaj dominantnih političkih i socijalnih diskursa na čulnost, doživlje i telesnosti, dok se sa druge strane prikazivanjem tela u trenutku koji koncentriše punoću minulih doživlja slika zaustavlja, mrzne i koči. Moglo bi se reći da je svaki akt ove serije po jedna mala smrt, dremanje u snu i ukidanje svega nadolazećeg, zbog čega je atmosfera ovog slika često napeta i intenzivna. Trenutak posle zapravo je neprijatni susret svakoga od nas sa našom otkuđenom vlastitošću, jedan od hrabrih odgovora na pitanje kako u 21. veku naslikati ljudsku pojavu, biti angažovan i izbjeći svu banalnost velikih utopijskih narativa i ideoloških projekcija koje skrivaju pogled na čovjeka. Ja bih ga zamolio samo još par reći. U istoriji umetnosti mnogo je velikih majstora akta i uglavnom mi koji smo iz struke znamo ih dobro. Danas se, to smo pričali usput, retko ko upušta u problematiku bavljenja aktom, pa je Milan jedan od retkih koji se upustio u ovu svoju umetničku priču. Mildred je to jako lepo dočarao ovim tekstom, a ja bih pored izruke zamolio Milana za par reći. Pa, ne znam, meni je jako drago napokon da vidim ove slike na jednom mestu, sve zajedno, pošto je ideja bila da budu kao jedna celina. I to je bukvalno 10 godina stvaralaštva se napokon okupilo i hvala svom galeriju. Totalno neočekivano sam dobio poziv da napravim samostalnu izložbu, jer već godinama imam mnogo problema da uopšte izložim da napravim samostalnu izložbu, a ovo je bilo pravo osveženje. Baš vam hvala što napokon imam priliku da trenutak posle izložim. Takođe, slike su napravljene sa idejom da posmatrač može da se projektuje na njih, tako da uživajte i projektujte se i osmišljajte vaše. Hvala. Uživajte.
publiku.